Patawe porphai ke thomalom Jengkha rong pia rong promut kram sahemalong pen bike KTM Duke 390 color dark galvano matte registration number AS02AL 9414 komani odlang no tum inghu ponde lasi komad ne korte injir tumle theglong puluthi la aber ke tok mobile number 60028258553 long na humri igdatha lapen kilong abang phua phan ning kang sampen Nongnam eson kapajir ponchia phan pusitame bike ahem phua hin pen chisik pon mane towe pothai kon lot 3-4 lahai lot am morning la so apor se kangbo mane hem berenda na tensi mane kangbo mane bodet la si kando ga wenda ka chuning ri alam thela buhelo mane na nangri pidon thala bike lage KTM Duke 390 color la bangke black color dark galvano la si kado ka wenda chuning ri lo nangri pidon thapu la pen nangri pidon thega abang mate abang thitum han link ang samben jerponi Kiruni pen mohantiron Karbiang long life